Kuna mtu anafungula commerce yake, heshimia kazi ya wengine. Niko naongelesha watu wanakamata madeni, uko nakamata deni ya mtu, unake ile njo kazi ana survivre juu ile kazi na ile njo kazi inamkulisha. Mais uko nakiwa nakamata tu deni. Beba nakamata deni ni watu banake batalipa. Deni normalement acha nibambie. Munama na deni. Deni haikuwa kasema juu unakosa ndo nakamata deni. No. Deni inakuwaka mimi nayua kwenda tosha hii franga mesai sinazo. Nisaidie na hii kitu. Nitumikishe kwanza sai juu sai ndio ifue nisaidie kisha ile franga naikuletea. Unaona ndio inakuwa deni. Mimi wengine mashaka kamata sagisi. Hiyo tumbezoea kitu ndana kamata. Kwani wapatie example. Kwa watu wa mainite bashateseka hawa wanakuwa kwa balabala. Ndio unakamata pale mainite, unakamata pale majiga. Sasa isha kwanza mingi unaanza mkwepa, unaanza enda uzia mtu mwingine hata unaanza changer njia. Utaribishia watu commerce. Heshimu kazi ya mtu mwingine. Mtu kona boutique pale nyuma unaenda kila siku kwanza mbele kwa anaandika tu mkae kwa anaandika no mekame mbona sasa una franga kisha unapenda deni juani deni samwe inaleta maskini. Heshimia kazi ya watu. Kama hauna franga acha pass. Unaona mtu anafisheka kitu niko nozisha hii suni lete nda kulipa après une semaine après jua ni tu mnapenda madeni jua nini commerce hizi ina bila deni. Mbele sana nilikomalaka muma kioski balikuwa natiaka foto mwa hivi ka vie mwa hivi kuna iko na jembe kumabega balikuwa anaandika hivi amerudi kijijini alikuwa anapana deni ovyo. Mais malheureusement iko mwa generation mwezi comprendre bakubwa musha komala muna sababu nani mwakuwaka naona ile foto ilikuwa ya kuinterpeller ukikia unaniharibishia kazi yangu ndarudia na migulu kwetu mu village ndarudia au utaniharibishia commerce yangu. Acha mwache ile tabia kuwa na loma madeni. Kama hauna tulia bakia vile juu hauna espoir ya kupata mais unaenda na loma madeni. Wewe ushajitangazisha uko na deni hapo, c'est pas bon. Tuheshimie makazi ya watu. Tuheshimie makazi ya watu. Batu ya Goma tunakiongelea hii bibiote le 10 avril, une conférence tukono pale le 10 avril Soko Goma, réserve ta place ukutanani na mie le 10 avril. Bukavu, réserve ta place ukutanani na mie le 17 avril. Zote zitakuwa vendredi. Numero yangu ya telefone ya WhatsApp niandikie na paiement yote na kila kitu utapata pale. Réservation c'est en ligne, paiement c'est en ligne. Tukutanane à la prochaine. Mimi ni Nason na mimi nawapenda sana. Peace.